Hagasngi baga kasi Students Union kadang penlong ya gajin ya rally ban rakhe ya gasngi kersiuri ne ka kasi National Awakening Day. Laban gajin ja ka syakol mau kisabla nation beta bagi lapoi hajan akan kuda kalaban. Ilok me ke badan lagan gajaka kila kado bagi beliau ke basa akan gajing ila sedang nengkong man tuang mau di kota KSU ko penlong samlam le kumjo kun kajuba. Penlong ruban penbor ya gajin kang yet no jongan gajing. Ini kejengja kelajan penlong ya kendrum kendram bekerja kenat dari kerja kenyuar dengan KSU lalak ban penjajai kenam bagi rami dalam syakta aban lain nak gono kejengja ke bakamju. Minimal lang kita jong. Then ang tuki siyem du pumaw higi kawang situ siya jong. Kisim du tuju mau ibagi kawang ng tuki kawang situ. Sedang Di ba? Hindi pa diseray ke.